ngazi angisamuzwa kahle lo muntu abo ngathini mhlawumbe ngathini isizathu sakhe semkhulu akusesiyo profession ngathi ngizondlelani imbobo inkomo noma ngimanzi ngiyabenza mina ngiyafayina ukuze ngithole imali ukufika khathi leqoma mina ngisebenza kuSimon mina kuze nawe ukwazi ukulala udlile nengane ukwazi ukulala ngisebenza umzimba wami manje ke unayo lokhuzana isolution yalo ukuthi ngidle nembobo enkulu manje kwangidlola noSimon uzokwenza njani Isikole sixazululu naso na uzamile ukukhuluma naye akezwa yena hleze ufuna ukugqinyelwa inhlanzi Ngibile abathanda mina bagibela kumina uSimon ukuthi kufanele ulala udlile nawe ngengane phela Uzokwenza njani manje mfethu ungeke ukhethe ukuthi ekujolele nobani wena mangathi ubukhetha ukuthi akajolele uzomkhethela Chaphaza kanjani kodwa masuthi uDido uSimon as if uyamkhethela ukuthi akujolele nobani hawu hayi lo kusho ukuthi uyadayisa phela uma ube uzothi wenzela imali kuSimon Haputi ngijolile nawo uSimon ukuthi phela bengifuna imali kodwa kwahamba lazi laba khona uthando laphela lapho sebekhona la Simon sengithanda ngoba umfethu akasaneli uSimon uyanela hayi futhi ke uSimon ufike kusize wakhe wena mfethu manje pho indaba ngakuhlala Uyohlala kahle uyohlala nawe ngeze ngiwazi angithe wena phela ayithasana hayi angisathanda ngizohlala nawe Ngizohlala nawe hayi ngokwazi ngizohlala nawe ngizohlala phela nawe uhlala kanjani umuntu ngizohlala la ngiziphila ngizama ukugidela uSimon ngibuyele kona kodwa ke mina ngiyibona ukuthi ku right vele ukuthi umtshela iqiniso yabo wena unje phela wena ngizisela kubhuti wena ngokuthi ufuna iqiniso kodwa sengitshela lona iqiniso lele ngizisela kuma camera wena ngoba bewufuni sengiyakutshela ingephi inkinga lapho uyazi ukuthi nami ke nami mina ukuthi ufake iphepha lakho mina liyagangaza ikona singaleso Simon qinisile mina ngikuvumela zonke izinto ezisho zonke lezi zinto ezisho mina ngiyakuvumela uqinisile wena ukuthi mina nembuko enkulu ngoba nawe uphiphi lakho nawona ngeke ngize ngiyeke phela uSimon phela unabantu bakhe unako abantu bakhe uSimon nizanganina noSimon phela besitshontshana azigcina sekuba khona uthando kodwa satshelana ukuthi sizoqhubeka ngale ndlela indaba ungamtshela ngeke ngize ngikwazi ukuhlala ngeke usahlala ke nami angazi sobona ukufika kwethini ngangithanda awungeke uzothi angazi nami ngizomtshela ukuthi ayithanda futhi wena musuqhamba ngangitshela uqinisa ukuthi kwaba navele unephiqe encane ungathi ngibuka ngathi mina ngifike nenguzo enkulu ukuya kuSimon noSimon ana nje iphiqe ukuthi mina ngikubuya nenguzo enkulu wena tshela ubhuti nje ukuthi ngiqhude phela mana sekuyimali noma sekuyiqhude Mangitshela lokho phambilini qala ngithandana bekade sixabene esike usisi uthi akafuni ukuhlala noSimon wena uthini because ngenambe nohlala endlini niyokhopana endlini ngoba kuyacaca ukuthi niyakhopana endlini hayi mina bafuna ngingakusho ukuthi angisendini ukuthi uzoyathi ubuye lo uyabona ke wena angithi wena wangisisa eShakespeare mina wazongibeka leThekwini akwenze njani ukuthatha uthaphela mina ngangihluphekile ngangihlupheke kanjani ngoba yakwazi ekhaya wena lo muntu